Asumio mwancho muri begeta senikia Ndizi TV no kwegena kwa namna litkoreo ndigenderete ko bari toero kegimana mono genderete kwegokia asoko bwatia emeroberion siegeta senikia Ndizi TV na bwo obwanso bwo musi ekerore litkoria ijuma tariki 25 ne mocho mutinyi o gatano na kabere umwaka no iwechi bibere na meronko ebere nene na manga genderete korekana imense ya Kenya anene chinga kitwaroro muraiwese Dr. William Samuel Ruto nigagenderete wikira nas chinsemo ao asekerenga gyoko igora nabo igokoro totemirobero ao ya magendero abori tkuregoro ni gari ngasensemo ya Tharakanithi na ritkurero ni gari me ye county ya Mombasa chinga kyagenderete koria ira yoko enekia buna chire chiabetega koria chinga kichi campaign chiabere chigoikera aba Kenya kurwase chinsinyo chansi anene mono ase oko bwatrana na barai ko enekia buna magendera berega korekana ne chinga kiboigo igetamkiro kyayo muraiwense Dr. William Samuel Ruto yokogania ko bwatrana na bantu bonsi anena sokuba chora barai korwase kyama kya ODM ase chiwizara ase serikali ya Kenya kwanza kegendrete koreta ebirenkerero au korwase abananchi anena babwatani korwase kyame kyo kya ODM gokwarigania semesa ya mayati nsesano na ibere eriyo nkumanyimuna nara yana kwariganire asenchera ere yobwenge eritrane Evelyn Osero ori atokubwatira na sensemo ya imanyerero nigakoro kwa Leader Musen nabo igorio kwa eneki achibichanerio gichawe kere nigakoro kwa Kevin Mugambi. Asensemo ya Facebook na bako gendera gotanyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigase website yaito wetera www.ndizitv.net heriyo togendere gusanga asobwamo mukwarga ntuchaka maye chinsa isano na ibira senchera ere yobwenge korwase county ya Kisii awase abasa korwase Orogongo Rwagusi abumano bare inseye kyombe kya Orange Democratic Movement wose ODM bakora wano muraibu abasase kya mekia seorosayi ya Rwakisi Dennis Musoti nigo babere bawe sokia na kumugani umuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga akwenekia bunango ichoriare amabaga ayo abeire kago tiwa magega chinga ki egatia barai korwase kyame kyo babere bago choro numuraibe se Dr. William Samuel Ruto eryogo ichekoira amabaga ase chwizara au ase serikali ya Kenya kwanza kurengana basabu barabunigo baterina tibabwati muchandonde bwonsi nogo choro kwa barai korwase kyame kyo kurende ntigo batete kwenekia buna ekyama kya ODM kyabere kego tigara egetingu kegima nabayo kwenekia buna emirobere yonsi ekyama yaberege kogenderera na viongozi wote wa vijana ambao tumejumuika katika siku ya leo. Kwanza kabisa nataka kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kukarimu amri na kuamua kufanya kazi na Mheshimiwa William Ruto, hakika kwa kusaidia watu wetu katika nchi yetu ya Kenya. Kama vile mwenzangu amezungumza hapa, sisi kama vijana wa chama ya ODM katika eneo letu la Busiland tumetembea sana kwa muda mrefu na hii chama yetu ya ODM. Tunaipenda sana kwa sababu the largest party in Eastern Central Africa, na tunaipenda sana kwa sababu imetupatia viongozi wetu wa hapa Kisii siku mingi ambazo zimepita, na sasa hivi tunavyozungumza tuko na viongozi wote wengi ambao wamechaguliwa National Assembly, tuko na viongozi wamechaguliwa County Assembly, tuko na governor wetu wamechaguliwa na chama cha ODM, senator wetu na viongozi wote ambao wametupatia nomination katika County Assembly yetu ya Kisii. Kama sisi vijana wa chama cha ODM leo hii tumejumuika kutoka tapaka sote 9 sub counties Kisii County, tukisema ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, leo hii tumekuja kukuomba kwa heshima na dhahatima kwa zile nafasi ambazo zimeachwa ili uweze kuconsider Mkisii, kwa sababu na sisi tumesimama na wewe kwa muda mrefu na tumesimama na chama ya ODM kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima na dhahatima, especially kama sisi vijana tumependekeza Mheshimiwa Anthony Kibagendi ili achukue nafasi ya Mheshimiwa Opiyo Wandayi, amekuwa waziri sasa hivi tunavyozungumza. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mingi. Na viongozi wote wa vijana ambao tumejumuika katika siku ya leo, kwanza kabisa nataka kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kukarimu amri na kuamua kufanya kazi na Mheshimiwa William Ruto, hakika kwa kusaidia watu wetu katika nchi yetu ya Kenya.
Kama vile mwenzangu amezungumza hapa, sisi kama vijana wa chama ya ODM katika eneo letu la Busiland tumetembea sana kwa muda mrefu na hii chama yetu ya ODM. Tunaipenda sana kwa sababu the largest party in Eastern Central Africa, na tunaipenda sana kwa sababu imetupatia viongozi wetu wa hapa Kisii siku mingi ambazo zimepita, na sasa hivi tunavyozungumza tuko na viongozi wote wengi ambao wamechaguliwa National Assembly, tuko na viongozi wamechaguliwa County Assembly, tuko na governor wetu wamechaguliwa na chama cha ODM, senator wetu na viongozi wote ambao wametupatia nomination katika County Assembly yetu ya Kisii. Kama sisi vijana wa chama cha ODM leo hii tumejumuika kutoka tapaka sote 9 sub counties Kisii County, tukisema ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, leo hii tumekuja kukuomba kwa heshima na dhahatima kwa zile nafasi ambazo zimeachwa, ili uweze kuconsider Mkisii, kwa sababu na sisi tumesimama na wewe kwa muda mrefu na tumesimama na chama ya ODM kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima na dhahatima, especially kama sisi vijana tumependekeza Mheshimiwa Anthony Kibagendi ili achukue nafasi ya Mheshimiwa Opiyo Wandayi, amekuwa waziri sasa hivi tunavyozungumza. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mingi. Mate yomugaka Nyagosira Raymond kurwase kenyoro kianyo siadi meye wodi ya Bugeka ebunge ya Kitutu Chache South ya kaunti ya Kisii nigo bare birero kubatkana no goitwa kwe ng'ombe yabo yumono yaringe obutamiro bwabo kurengana barabwo nigo ng'ombe yo yabete usariwa n'abantu batamanyiri goika ogokwa egakore nonya nabo abamenyi bekinsemi cyo babere bakogikeria mono na goteba bunatikeri kirokerero kirekia ase kenyoro sibaganiriye uburendi tingi wasi chinsemecho nare goteba serikali gaki tokonye gaki ndekengia ne kabakinyogi itai gaki tokonye gaki mwana minto gachandigete ubirage ng'ombe yane nabona ringe nero buya igoro ligima abo yari setibya nandi bakekaro na hanyeretete nankonye kamande abona kamete bana konyango kama ngakora buya nkayesiba tugachikorara kulende bono nachite kubungurura chibando nali kubungurura nkabungurura baka saa 5 bono mwana nali tuli nero manene agantebira ero tuli kubungurura chibando nabungurura liri nali bakankara sabutuku bono karo nabungurura ere gachita karara mapema saa 3 karo twakura kuiba matangazo ero tebatiga ngende ndali bone kare ng'ombe yange agusumbuligwa ere naigwa njetingi gwetio kora na chete nkarara kuna nanyore tugikorara narara ntaigweti nabatwara igo butuko mama rende nkobungurura ari ngikibando lakini ntuntu atanganite kurara bono mwana natabugite butuko ngonyware chaye butuko kinga mwe chaye ngaigwa ng'ombe ge kunyogo chandika isiko kuneria kwegwirio nchabano nakete mama naigwete kaoba rende guchikomate tugategerera bana tugategerera tanga chinga igwa ng'ombe yatigire yatigire guchandika rende buna yarenge kunya gutuma igatoeranga kano muntu kendo uri kunyechanda bono chi igakira igabano karanga yaikirire twabuka mabe twanyore kwete bono yatigire moriere nke nonyene rondo chibona bira bete tima tinga nebi okekiaga kwanyatira kwara kwitira banene no gosemeri kwane no kuri kiagara ndu muburaka no rinde bono nero konyego nkonyera no enaba Abasayi beke ori ya Gen Z nigo bagenderete kurokuboria kwabo cyasomura iwense Dr. William Samuel Ruto koeneke abunango ikiraniare amagani abo gusangana gitaseni Kyandizi TV nigo moroki wa Bwerichiko ase University ya Nairobi Momanyi Kamau aberega batara nigo bare maisokegima elio komorekera abawaziri ababete bagochora numura iwense Dr. William Samuel Ruto buna barachiye gwikirania obokoreri ase chiwizare chwabete bagochorwa chinga kyamari tabo arabeka weti wa asebunge serikali itegura no musiko William Ruto yabege kwamua koseko ati keri asikeria kama mwenjenizi batagetenga no korusia cabinet ya bwat aletenga lakini bono musiko William Ruto ero amuire korusi enusu bare atabagani enusu atigalia bali ande enusu ekibado nduna jenizi ntoranjirana lakini bono rende nero gote chingu nero bero akobabiro hiteme ndinga twamere liba akale bunalengere
ibagatomwete na abale tabagani na bali irani arankire kibaranya albakora batabe tubakora na tokaneti ana lentira ne para sikumuriero manyene aba tubeto kumuboli ali torenge tukumuboli na televiya kera tokurwanirira ebintu tayete televiya twasalia mali abantu twasalia biashara by'umuntu tobe abantu bari peaceful abogolinya ne kotara para gente yo katwa tete kera tuchaka nesim ne placard chibwate message tete president yesoma amali abantu tiyotonyesiki and kero kende kero igunga kwagechi gumono tulia tigaranga ba Muske William dialogue yugo tayangane rote tutwar na intu teli lazima uturangalingo sorangalia yo muito already no manye teki tutayete wale kwanja o implement intelligence bitu atebire amonte yora ko boli na ntu nsana bato wakara chikura nyoko korali tu atebire Ase chinga kecho nigo ensemo yaye omoro kya University ya Kisii Julius Miyoga beire gako baboria bakenya ko murai wense Dr. William Samoei Ruto chinga chinyororo eryo goikerania lya beire bako muboria nigo beire gako goke gwako mwakiro murai wense William Ruto ngambia mono asoko mochora migosi ase serikali ya mdomo waziri wechsemi asikira beire gako muboria abega wikirano bokorera borobya chinga kyarabe kago swase abisiyo Igabono mwirana ngambi yamona singenjo nere abetaga gutagara manganayu 90 bono enseme yetu na GNCs na bakenya kwa jumla ndobwene ko batoko mwali baga umo president ito asingenjo tomweli baga ase ebintu biri twanyara ko batoko matebi abikorere gas mwarorire process njiroro lakini cyanyara ko bachikoreta osalie ebintu ebinga mangani biashara byatenenere economy yetu ngo sarekere oligereria mangana tourism ngo serikali na inde tuzi ko genrega nse tungujere ko serikali mono da inde twaje ko batokwira na sto ikire ko stoske moto bono ogosaba kwane ko cyasaba Kenya kwa jumla ngolinga tikatomo president ri bagali aya oire parliament ri bagali ko fete GCS chiria chorire garage vetri bali banyara nyara ko babako twara ri bagali ri ko credentials cho kolegas bakolegas bali batabwati nabo bako nyara ko bakora bako irani kunande to chora banga the finance bill irani parliament mwaro che ko parliament inja cha kete gasi boy go twara ri baga yoko ba scrutinize moise kolire mano usitu anyara ko bata ko ministry ya semia kemenge ige korokinga murayo wense yo choru na bwata imani no mukusi asense my education ogo saba kwa nengo ringa omoskemigosi agendererie gasiri omoskema chowa kolire anyara ko baga konyuskiko Nigetambukiro kyayo murai wense Dr. William Ruto ko bachora igatia barai kurwase kyama kya ODM gochiko baba waziri ase serikali ya Kenya kwanza anigo kegenderete koreta ebirengerero kurwase abananchi asa agatia bagenderete ko kiregetambukiro kyo na tana nigo kirekyo rokererio koreta gyo koro kyabuna obwa matobu yambororo ase aba Kenya bonsi nigo nonya nabo agati ya bari babete bagotigo magega babere bakuboriwa ko irania chingoronse na kuganya chinga kichabo ke kogera nigo amabaga arachigotoka ase chinsebo au ase amatukabosyo chinga gichi niga basabe ke gorya genzi na baraba babere bakubori wako irangora na korwa chinga gigo cyase bari babere bagochoro wikiranyo bokorere bwabo na barabu kuganya chinga kichabo mangana ali mu president itu babwatane to ko mono murai amono murai itu bwasinio etukunya pongeza ngatiga bebo omurembo basinse jeitu ngotebanga bali bande baruti n'umugakuri gagotete umugakuri ari namaswali ari busiagete kuri ile yaraga kuri kero kuri African Union yense ngimaga gikumya kari ari kero kura kerense mo kerense mo akaranga nere bija itanga ni kurubuwa yarabe ko morembe buwa yake nari tanga nira to ko morembe no robo tero rumboro eko gere kero agu kuri kujinse jisi kono kujirube ko morembe asiti sekinde igongo sabanga digatumo bwate sie giba akorire to baamo bagwata no koboko ne bijana bitu bya GNC asimora rengo moga gori no limba bwatanete buya mbaje bagandre ko ba gendo kende ko jinsa ko ganda na inwe kera litoronge likuru litoje ngo janse dibaike iko tigoto dige omorembo basense amaganda rarurekana igongo tebya barai bali bande bo bisani batigarite inga inu tigara ko korense mo ya Jackson balances kurmo inabu omoga kanere kanda guchia omoga kagale bo ebona na teba naro eri itiko sabeni for decision yakole ta singi yoko takabando itu babamo mubwate na inu mambi kuta wiga more mokore kanera akorire
wanja gutagitura amatukale busi kuranja na yura ragu Nasenchire moyoko enekia magendera beri akorokana imese ya Kenya ni gumuraibwense Dr. William Samoei Ruto agendera twikira nas chinsemo asekirenga yogo cha kimiroberio ya magendero na bayokoroto taiga kimiroberio ya beteke go chakiwa aseritkola rera baga wikirana yese orogongo rwa Costa nene imeye county ya Mombasa okwana nabamenyi bechinseme choruto ni gabaga kwenekia unachira chansi ya betega kubaliera cha magendero ni garachiye kwenekia cha bere chigo ikirana nigo bayigo abaga kwegere asegetamugiro kyayo kubachora abarayikuru asekyama kya ODM gati yabo yo kabero mugavana we county ya Mombasa Hal Hassan Joho asechi wizara achia serikali ya Kenya Kwanza na wataona nenchire ya moyo kubwatania aba Kenya bonsi na koleta obwa mateburo bya asaba Kenya asaruro kubore gocha sabara yabo kwenekia bunangwero barekegima kubwatranire koleta amagendero. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nikasema Wakenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya. Tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuweze kupanga vile ajira tutapata kwa hawa vijana, vile tutapanua biashara, vile tutaendesha kilimo na uvuvi, tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya. Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Hawa wangwana wawili kutoka Pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. Kazi yake muhimu ni kuhakikisha kwamba Dongo Kundu inafanya kazi na ajira zinapatikana katika Dongo Kundu Special Economic Zone. Okona chinga kichibaiwa nigo mugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir aberega koruo kubore gocha sabara ibonsi bage siasa utatwara chitobauti na bananchi korende gotwara obwa mateborobya obubura konye ase ogo ikrania amagendero. Abdul Swamad niga muganiro muraibwense Dr. William Samoei Ruto agotena bakongo ase amangana yane na soko enekia abuna baria babete bagoitwa na ase chinga kichokorobekana babeire bawa kano asibayigo amuganire kweneki abuna bali babwatire babeire bakubwatokwa. Tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa, na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo, lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Ni lazima wale waloweza kuumia katika msukamano wa maandamano wawe compensated. Wale waloweza kuuliwa na kuumizwa katika maandamano wawe compensated. Ni lazima, Your Excellency, wale polisi walofanya wao ni kichwa kigumu wakawanyima haki za watu wachukuliwa hatua zile ambazo kwamba zinahitajika. As we speak, development cannot move without movement of politics. Hawa watu wote, Your Excellency, tunaomba zile kesi za wale walikuwa wameshikwa kiholela kwa sababu wanaandamana. Be true to your word, and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Manchumuri bana yo negatiari na kwariganire tia semesema ya chinsa isano na ibera senchira ere yo wenge korenda yo mnaenda mangino ya nyore nenda senchira yo wenge chikoraga chinsa ikomi endra kubwati miroberionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otonyaru wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News na boigo ase website yaito na bako endra gotonyara wetra www.ndizitv.net erio togendre gosanga asobwa mombie mona asbali mwensi mwendra tawoto
tubwatia sinsemo imitandao tukubakira ngambia mono gendera kwegoke kubwatia mirobero yonse iri triane Evelyn Osero uria twabwatira na sinsemo imenyererio ni gakoro kwa Lydia Museno baigo Kevin Mugambi nero ine kiachibicha nero gicha goikeire asentre abene